megalayapost.news. Mentah kasih beli kalau siya kajing kumen bakrau di pai rungit jang kebalang Katolik ibahap ako Shillong Archdiocese. Agaba mentah kasih nak liang Most Reverend Victor Rendo ulalik benpli ba ya keparis batmai hak Shillong ternga. Ya kan keparis ai kuteng ke Our Lady of Miracles. Kabadi keparis ke batmai bat keparis ke basau kusan po kejelab ba niam Shillong. Hakan kasih nalor kajing don jong Most Reverend Victor Rendo balapri bal ai kajing kerpu ini keparis batmai lasa kilang ru dak kajing lang Bishop Bernard lalu ang tau Father Sedish and Marang badi Paris Priest batmai jong ngene Paris balai men simru dak jingdon rekat UMLA ke jirang konstitusi bakso sesitun ang ta lasakiru dak jingdon jong Father ke sister kirang bak belang ke katekis badi ki hajar ngut ki pai rungek ke belang Katolik nak leng sodong jong tamil boy bak nak jela ha kani ke sengi papli ya kani ka Paris batmai ladon ru ke mas buku ja ke bala penbentai kan yam kurkum da Most Reverend Victor Lendo balai ru kajing keren lani kajing haria kajing jomblei na Father Bernard lalu balai kajing ero ya Archbishop Victor Lindo badai kajing lambas start jung malala benang peniar kini kajing terekam hak balala ban pipit ba ya kini Paris batmai ternga Opening and inauguration of our new parish, Our Lady of Miracles at Ternga. This occasion is a testament to the faith and perseverance and hard work of our community. As we begin this new chapter in our parish journey, we remember the words of Psalm 122, verse 1. I rejoiced when they said to me, let us go to the house of the Lord. May our parish be a place where we can rejoice, worship and grow together in faith. As we look to the future, let us remember that our parish is a beacon of hope and love in our community. As we strive to be a people of compassion and kindness and service, reflecting the values of our Lord Jesus Christ. Kadai daga ciyo ichingai ciyo Archbishop kumunong sarai raba berupa jo kecelaniam hagaba kecelaniam kalala ban pli bun teligi parish mesnem bad matau snem kumjo isdang yo neu snem matau snem daga cipli kadai parish hangni asunong ternga Barka parish ternga kadai parish kabasampusan haga celaniam ba Shillong Nganggo yung play na kabanta kan ciplay kadai parish baga ciplay kadai parish ternga kan sesak hakakana pateng cong kabalang terpang kecelaniam ba jungi bahau ne usnem cibili ngila play ya kadai parish haga ne Shillong ternga lai ti kentang ya kadai parish haga ciada cong kamaria jadi kampala dan buon kici itu kana sepagi kampala iba kami beneng kamar justi kelene dan buon nangiru ngiru ama dari cium jengi sibun ki kampala iba kami beneng le aga cium jengi dari ciesa iba dan buon jongka ngamar datin bagade ka Paris ka bala IT kawat Paris ka bala kongdo ka calani amba jengi ban IT haka maria jengi kampala
Kami benai kemarin justi kan sesenran, yang kita do kita batrai kan dia Paris. Kami benai kemarin justi kan sekerfuga do, ya baru kiriuniam, ya baru kinutrai balang, bakar pangai pi baru kipai kicong oblay, kan dia Paris. Ngirius kau na gospel mata kasni, siapang katakan hey, keba kita sarai bagi Parisi, kiliok kem jaka hakicing kilim. Kemadatir. Tadi kan hey terhadap dah kecil sulai rain dah kecil tin. Kecil sulai rain namar balai okem ya kata kekam. Bagi kecil sulti guru namar ketip ba. Kecil pensistom kadai dah kebasalan tema. Apa dah yang kecil syashbor juni ya kadai kecil gospel ke bau Yesu oleh itu mata kesni. Nisgau kemba. Ngiru ngila berpenyedai dori lade. Bat kecil tu abau Yesus ni tu akan dia gospel sepang kene kalau kami. Bagi para orang kecil yang mencuci dia amat sebut dia kiai dibagi snow kembang idai kita kibala syak kentai. Dan kita kecil amat kecil yang dibagi snow kembang snow ting berpai suplai syak kecil snai kecil suplai. Dan kecil amat kecil yang dibagi tang mensin ini. Dan kecil amat kecil yang dibagi pendiau mensin ini. Dan kecil amat kecil yang dibagi puslai mensin ini. Hendai kaya kebawasan kebawasan gospel mata kesini kalong bau belai upun kelai kita borok syak kecil ai. Ublai upun kelai kita borok kecil dia mensim jeni. Kecil puslai jeni. Ijis ngau sipa jeni. Ublai upun kelai kita borok syak kecil ai. Nah kata-kata perbagai jaga tiga step isku abang mulai tu ni mat pusan kebawasan begini pusan lang akan tiga step. Kapan gong kalau ngapangin hai sublai ublai wai mi kilat cai. Habangin hai sublai ublai wai kilat cai. Jadi kasi tu Yesus itu gospel yang belajar kapor step. Kapor Yesus dah hikai di paiba kita start an bagi Farisi kelewan dia kena thei ke bagi liok kem bagi kelim. Jadi tu kalau kumno bagi persyang bantrap yo Yesus. Lau Yesus un buat dia kata kecil hikai cakap ai dari lau Yesus un pun im ya kena thei. Hendak Yesus lalai ai ke ba ikram ang kami nanti ke bagi sampai berkhai. Harap Yesus ulah keren lagi kata kerukum. Iba kita kicong Yesus kalau kecil berpaitin kelah persyaki. Bau Yesus lahong uno napi ubab dan pom tolong banakong barkong mawe kata thei. Megalayapost.news